despacito, con prisa, con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue el alma. Dame un beso más que en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave. Suavemente, everybody. Let's go. Besándote otra vez, suavemente y ese coro. Bésame, que yo quiero sentir tus labios. Besándote otra vez. Let's go. Pica, 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 pica. Exacta, pica, pica, currita. Pica, pica, curita. Aquí no tem protocolo. Senta pra movida. Pica, pica, curita. Pica, 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 pica. Exacta, pica, pica, currita. Pica, pica, curita. Aquí no tem protocolo. Senta pra movida. Pica, pica, curita. Let's go! ¡Epa! Arrepiente-toi! Vamos lá, come on! Besa, besa, bésame otro ratillo, bésame suavecito, con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue el alma. Dámelo, Everybody dice, con la mano arriba, hey, con la mano arriba, hey, con la mano arriba, con la mano arriba. Dice, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, dice, suave. Mensen. Deze volgende nummer is voor al de liefhebbers. Deze kennen jullie misschien. Iedereen zegt halado. Nou, met z'n allen. Iedereen zegt, everybody say halado. Aha. Arriba poner el corazón, sonando presente aquí. Bumping, say halado. Everybody come on. Halado. Halado. Sige pa pianeta. Halado. Dice. Hala mi pia pa mí, hala mi brasa pa mí, hala mi heart pa mí y mi costilla. Pa' yo te más a poco, ale cuerpo mi bro. Y tiene un dolor de mi lomo, pedía con más vinito y garzón. Echa mi bomba mi bye, bomba mi bye, echa mi bomba mi bye, bomba mi bye. Halado, Everybody say halado. Halado. Are you ready for the 1, 2, 3, Basha? Hala mi pia pa mí, hala mi brasa pa mí, hala mi heart pa mí y mi costilla. Pa' yo te más a poco, ale cuerpo mi bro. Viste un dolor de mi lomo, pedía con más vinito y garzón. Echa mi bomba mi bye, bomba mi bye, echa mi bomba mi bye, bomba mi bye.
Lomba lexi wakerex, umisa na pia kapa paninek. Sata bota decidir, se qualquer final bota feliz. Deixa me bomba, me pôr flex, please quita me stress, roupa me relax. Nada por derriba que botar, mas é futebol que está alador, 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 alador. Come on. Hala mi pia pa mí, hala mi brasa pa mí, hala mi heart pa mí, y mi costilla. Pa' yo tengo más sabor, hala el cuerpo mi bro. Meti un dolor de mi loma, pedía como a venir pegar sol. Echa mi bomba mi bye, hale, bom bomba mi bye, hale. Echa mi bomba mi bye, bom bomba mi bye. Sit down, papo ping hale, sit down, mami kubo ke, sit down, loba tu seta, hale koi pa mi wa, tapos aquí mi que, ping hale koi die, tapos ta mi preferir, take your time, hale. Alador, 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 alador. Hala mi pia pa mí, hala mi brasa pa mí, hala mi heart pa mí, y mi costilla. Pa' yo tengo más sabor, hala el cuerpo mi flow. Meti un dolor de mi loma, pedía como a venir pegar sol. Echa mi bomba mi bye, hale, bom bomba mi bye, hale. Echa mi bomba mi bye, hale, bom bomba mi bye. Sit down, sit down, sit down. Loba tu seta, hale koi pa mi wa. Obi danke mir na nang minamar Jeremy Garcia mit die ungan diga mas babosa na ando mit espero bosa na kla todas un bon tema gumi mas Si llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede se queda vacía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si huele a una pita su vida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así la vida? Hay que vivirla, la la la. Voy a vivir el momento para encontrar el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si me la única su vida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así la vida? Hay que vivirla. Everybody, la la la. Come on, show me your testimony. Hey, Carlos Roche.
cha, 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 caloroche, cha, 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 urgente, cha, 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 epa. Goiarei, bate curar, bate sofrer, sigue y vale y goza de la vida una sola. Sigue, siempre para ver tu vida para la vida es una sola, mi gente. La vida es una sola. La vida es una sola. Obvio que está aquí, hermano. Y la versión de García. ¿Cómo se llama? Dice: voy a reír, voy a bailar y vivir la 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 la. Voy a reír, voy a gozar y vivir la la la. Kijk je erin? Waar is Jeremy? Oh, is hij gewoon weg? Jeremy, kom even. Shonan, laga nos doen een applaus on tiki mas duro. Jeremy Garcia! Jeremy, hoe heb je het beleefd vandaag? Warm. Ja, warm hè? Lekker. Ik heb lekker de warmte van de Cariben kunnen vieren met jullie allemaal. Dankjewel voor het dansen. En dankjewel voor meedoen. Ja, nogmaals applaus voor Jeremy. Bedankt dat je er was. Op je dagen doorheen. Fijne feestdagen hè? Hetzelfde. Bon Pascu y bon Anya. Bon Pasco, bon aia doorheen. En we hebben ook hier onze dame van Pika Pika. Kom even, Rita. Applaus voor Rita, dames en heren. Is zo. Rita, wat hebben we hier vandaag? Je bent helemaal gekleed met de kersthert en ja, de kostuum, ja. Voor degenen die het niet weten, Rita die heeft een tv-programma of een Facebook-programma dat ze live uitzendt. Hoeveel? Om de hoeveel tijd? Elke zondag 7:30. Op Facebook. En het heet Pika Pika. Een talkshow. Het is al, kijk, je fans die zijn hier. Rita, vertel, wat doe je hier vandaag? Ik ben hier om zo meteen gaan uitzenden en laat de gasten thuis kijken die misschien zijn ze ziek of wat dan ook. Ze kunnen Mensen die niet kunnen komen, mensen op de eilanden. precies wereldwijd laten zien om hoe wij Antillianen in Nederland genieten van onze kerst. Vieren wij hoe wij in Nederland onze kerst viert. Dus zometeen gaan we live. Dus dan ben je live op Facebook. Anto hindi po pinse ka po pabimanda saludo panayin na nakas. Zeker weten. En zometeen alle vendors komen één voor één. Ik ga ze nog een keer interviewen. En waar kunnen ze gaan om te kijken? Op Facebook Pika Pika Talkshow en YouTube ook op Pika Pika Talkshow. En hier in de zaal? Hier in de zaal zitten wij in die hoekje. En er staat een banner van Pika Pika Talkshow. Daar bij die toilet, hè? Ja, voorbij de toilet. Oh, bij de toilet. Voorbij die toiletbord. Ja, voorbij de toilet. Niet in de toilet. Ja. Oké, dankjewel. Applaus voor Rita. Mensen, denk eraan, hier achterin, achter het podium, hebben we ook andere stands. We hebben ook andere vendors achter het podium. Patras die stage of patras die podio aqui, nos ting otro standhouders nan tambe, pasa se kanang waki ko nan tabende, iwak si botanya un regalo ti un señora kubela, masya ora mabisepe biniser kami, señora di bela nang, ti un señora tambe di Corso, ku abini, señore, enta ni wakmi, kan iemand die mevrouw voor me halen? Die mevrouw daar achterin en die bij die kaarsjes ook. Kan je ze even voor me halen? Dat ze hier even kunnen vertellen wat ze hier allemaal vandaag verkopen. En waarom ze hier zijn.
Ja, kom maar. En dan die mevrouw van de kaarsjes ook. DJ Brian K. heeft die ayaka lekker gesmaakt. Voor de mensen die ayaka willen. Sommige mensen zeggen dat ayaka op is. Kan niet zijn dat de ayakas op zijn. Daar bij Itoko weet ik zeker dat je ayakas kan krijgen. Dus we hebben ook de winnaar van vorig jaar. Die is ook met een stand met haar ayakas. Dus ja. Quem nos tinha placeren aqui, não? Lisian Martina. Lisian Martina Abini, for di Corsol, Patrese su producto. Kiko Boting. Sì, nostro trano Corsao un producto healthy bar. Anto e bar aqui te tradi di tres ingredientes. Nostro bendiele cava na Corsao anto nos queda introduci. Ese evento aqui, onde botahaya hopi antiano anto nanta sera conosci con e. Anto di Kiko ingrediente nanta consisti. Ingrediënten nang ta noten, zaadjes en ook gedroogde fruit. Anto sei ta fresco. Sí, het bar ta 100% natural, eta vegan, eta un bar gluten-free, anto eta, anto un cos más pero. Tá bom, mesta trana? Sí, mi mesa trae bar nang. Bota trese um pa mi purba. Sí, naturalmente. Nós tem dois, nós tem uno com de dadel e uno com de pruimen. No, e pruimen, tabay bira moeilijk. Was er mi da kana laga olo. Pero es un di dada lo tamas mio. Sì, anto e bar no tem nada de suco añadido. Nós estou usando produto nang mes, fruta seco nang, pasera e bar kune. Lisian Martina die vertelt dat zij een bar, een gezonde bar maakt. Geen bar waar je kan gaan drinken, maar het is een bar om te eten. Dus als je hier achter bij haar gaat, is het naturel met naturel producten. Zoals pruimen, dadels, druiven en dat soort dingen. En je kan het bij haar proeven en je kan het ook kopen uiteraard. Ze is speciaal uit Curaçao gekomen om dit aan de Antilliaanse gemeenschap, de Arubaanse gemeenschap, kennis ermee te laten maken. Dus laten we haar ook steunen, ondernemers. Ga even bij haar langs en laat je liefde zien voor wat zij doet. Masha danki, hopi éxito, en domita waarde pida dimi. Succes, applaus voor de lekkere bar. Kom maar even. Wie hebben we hier? Nou, wij zijn Jesaja Chocolate. Kan je een beetje harder praten, want de mensen moeten wel luisteren, hè? Goedemiddag. Onze bedrijf heet Jesaja Chocolate. Het zijn handcrafted, handgemaakte Belgische pralines. Oh, jullie komen uit België, hè? We wonen half in België, half in Nederland. Maar we Nou, komen mensen, veel uit België. deze mensen komen helemaal uit België om mee te doen aan onze Antilliaanse kerstmarkt. Give them a round applause. Ja, en u komt, van waar komt u? Van Neerpelt, de Grote Heide. Nee, maar uw roots? Mijn roots is een mix Arubaans, Sint Lucia en Afrikaans. Ja, oké, mooi. Dus, en dan komen jullie hier en jullie brengen chocolade. België is bekend om zijn lekkere chocolade, hè? Wij hebben lekkere chocolades. Onze chocolades zijn speciaal, want ze hebben geen alcohol. Ze zijn kosher, halal. En er zit geen varkensresten en zo vermengd in onze chocolade. En die staan ook uitgestald. Oké, dus mensen gaan langs. Mensen kunnen een beetje proeven ook wat jullie hebben. Nou, ze mogen kopen, omdat het zulke dure producten zijn. En jullie maken het allemaal zelf. We maken het allemaal zelf in België. Nou, leuk. Is dat product ook te koop hier in Nederland? Het product is te koop. Ze mogen de flyers meenemen en ze kunnen ook via onze website bestellen. Oké. Nou, hoe heet de business? Jesaja Chocolate. Jesaja Chocolate. Applaus mensen. Hey, we hebben een danser in huis. Dankjewel en veel succes. De mevrouw van de kaarsjes. Die mevrouw van de kaarsjes. Oh, kijk, we hebben ook een grote gekregen. Kan je het even voor me openmaken, dat ik nu even kan proeven en dat ik meteen aan de mensen vertel
wat die smaak is, dat ze meteen langs bij jou kunnen gaan om hun bar te gaan halen. Oké, we gaan proeven. Lekker. Oh kijk, die mevrouw heeft ook eentje. Heel lekker. En dit geeft je ook energie, neem ik aan, hè? Dus we komen mee ook hier in die miste bij hambrane en dan goed ben de comida. Goed zo. Oké. E bar aqui award controlar na Holanda também de laboratorium, dus nós alaga si su test na anto ela sali maaltijd bar anto cultuur so ingrediënten na nos nutrition facts também DJ. Dus nós nós que o mundo com nos bar. Antawo kita quanto pe bare, paso com tanto cocina e mese tá opi caro. No, nos preço €2,50 pa pida no momento aqui. Depois vou pôr em bariba www.itoco.nl, pero ja, aceita nanta decidi que preço anda vai vender, pero se que nós põe para $2,50 agora. So nang provecha. Masha danki, anto ta konya ma e bara trobe. Bliss Healthy Bar, mensen. Hier achterin gewoon uit Curaçao voor jullie vandaag. €2. Dankjewel, Douchi. Brian, baka yung bar? Baka biko may ayaka. Ja, Brian. En ondertussen zijn we live op Pika Pika. Ja. Feliz tarde, Shonang, si boso tawak for di nos isla nang, si bota na ka, si bota na hospital, unda kubota, bombini awe na di 12 edition, die Antilliaanse kerstmarkt, buscando Ayaka di Oro. Mensen vragen, wanneer gaan we die Ayaka di Oro zien? Tegen 5 uur begint die contest van de Ayaka di Oro. Oké? Senora, kom maar. Brian, kan je dit voor me vasthouden, alsjeblieft? Gaita Ambiente Navideño, ook standby. Senora, wat is uw naam? Nair Jansen. Een beetje hard praten, want de mensen kunnen horen. Nair Jansen. En u bent vandaag met hele lekkere kaarsjes. Mensen, als jullie die kaarsen zien, het geeft een gevoel alsof ik dat wil gaan eten. Maar ze zegt, nee, het zijn kaarsjes. Vertel een beetje. Ja, ik ben de CEO van Aurea Candles. Ik maak vegan kaarsen, dus van ecologisch sojawax, dus milieuvriendelijk geteeld. En ik gebruik aromatherapieolie, zodat je kan relaxen. Maar bij mij is geen één kaars hetzelfde, want ik mix al mijn geuren totdat ik een iets unieke geur krijg. En ja, mijn kaarsen die ruiken niet alleen maar lekker, maar ze zien ook uit als een plaatje. Want ik hou het heel veel erg van om ze gewoon te versieren met edelstenen, met rozen, met van alles en nog wat. Dus ik nodig iedereen uit. Ik sta achter de stage, dat jullie gewoon langs kunnen komen. Er zijn zoveel al weg. Dus mijn bakken zijn wel leeg. Ik heb alles wat op tafel ligt nu. Dat is het enige wat ik heb. Maar ik nodig toch iedereen uit om langs te komen. Ja, ik nodig ook iedereen uit. Wat is je naam alweer? Nair. Nair en de kaarsen? Aurea Candles. Aurea Candles. Ga even achterin, mensen, achter het podium. Loop even een rondje achterin. En dan maak kennis met alle andere ondernemers die hier vandaag zijn. Om hun producten voor te stellen aan jullie. Om nog een cadeautje te kunnen kopen. En ook om een gezellige en leuke kerst te vieren met Aurea Candles. Applaus voor mevrouw. Nou, kom op mensen. Doe een show applaus op Ami. Ja, goed zo. Dankjewel. DJ. Ja, kom maar. Deze mevrouw, zij hebben... Hallo, goeiedag mevrouw. Deze mevrouw die vertegenwoordigt een meneer die alleen maar Frans spreekt. Want waar komt die meneer vandaan? Hij komt uit Afrika, uit de Sahel. Hij komt uit Niger.
Hij komt uit Niger en die meneer die komt zijn sieraden die hij maakt presenteren vandaag. Vertel. Hij is een jonge zilversmid. Zij maken sieraden die volledig van zilver zijn. En ze hebben ook een kleine collectie van een mix van brons en zilver. Het zijn sieraden waar verder onyx in is verwerkt en andere halfedelstenen. De sieraden, zoals gezegd, ze zijn handgemaakt. Ze vertellen ook een klein verhaal. Maar het gaat er natuurlijk vooral om dat je een sieraad mooi vindt. We hopen dat we jullie kunnen laten genieten van deze mooie sieraden. Die zeker ook door Caribbeans, zoals wij ervaren hebben, zeer gewaardeerd worden. Dus van harte welkom in onze stand zo dadelijk. En wat is uw naam? Ik ben Ingrid en mijn collega heet Suleiman. Oké. Nou mensen, ga bij Suleiman. Gaan jullie ook kijken wat zij te bieden hebben vandaag. Leuke en mooie cadeautjes. Rita? Oh, ik dacht dat je mij groette. Oh, oké. Heel veel succes en heel veel plezier. Komen mensen wel lang? Ja, maar natuurlijk is het natuurlijk zo, als je aan de andere kant staat in de rij, kijk je makkelijk even rond. Maar mensen, maak even een rondje bij ons. Het is een heel rijtje van mooie stands en kom ervan genieten. Goed zo. Hartelijk bedankt. Een hartelijke applaus. Nou mensen, ik moet dat toch niet zo blijven vragen. Ja, dankjewel. Moet u ook iets vertellen hier? Oké mensen, ik laat jullie met de muziek van DJ Brian K. Applaus! DJ Brian K. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ça, ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. J Balvin, Willy William, me gusta. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. ¿Dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo, voy yo. Ven bailalo, ay, ven bailalo, ven gózalo, ay, ven gózalo. Que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo, voy yo. Y es que me voy yo contigo, así que me pare el equipaje, dale que tú fuiste de viaje, baila mi morena que se fue salvaje, vete el coraje, que no te relaje, acaba dale, que nos vamos para la isla hispana, sabe que eres la dominicana, hace tiempo que te extraña, vamos a darle puta gana, vamos para ahí después, si quieres lo vamos a seguir, el grupo por Latinoamérica repartir, el rolling mi morena, porque vinimos a Maricial y nos vamos.
Abusaste, vacilaste, ella me revivió, me dejaste, me burlaste, aventaste, ella me rescató, pero vivió mis heridas a tiempo, sanado de mi sufrimiento, por más que me llore no pienso, rompí con esa nena que me dice, llora, llora, viste más como son las cosas, llora, nena, llora, hey, dime tú se ríe ahora, llora, nena, llora, las que se quedan solas, llora, nena, llora, mami, y ese cuento no pasé de moda. Te quise más que al mismo cielo, pero mi vida más, te quise más que a la estrella, no nuestro echaste por cielo, todo quiso más, que levantó las manos, no me dejes caer, ya no me copia la mujer, tú me dejaste caer, ya no me copia la Yeah, yeah, sexy love what she need from a bad boy like me. Yeah, yeah, sexy kiss is the thing that she ain't for my lips. Yeah, yeah, my sex herself is the only air that she breathes. And when I look into her eyes, I know that she can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, skin to skin. And as the rush they increase, I feel the drip in your V. Shorty say she feeling so, she grab my neck and she whisper please. Shorty give me that splash from my chest to my knees. Give me that splash from my chest to my knees. Angelina, you cool my temperature. If you call it up and deliver, I'm gonna fall your hand in the fire. So now me you go forever. I'm a back in the feeble like that. I'm Angelina, Angelina. Oh, we are down. Anytime I see you for the club, at the television, your body. So you don't know safety when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby why not call me? Yeah, and I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low, on the low. On the low, on the low, on the low, on the Body they throw me like a banana. Body they rise me like a banana. I say color you crocodile, no go place like a dog. Tell you the pussy make bololo. Can make a salad choco choco. Tell if you balance Diego, I get it back. No go do me Diego, I'm Maradona. Tell if I love your sueto, I'm a farisa. Tell your back keep it connected, and I go follow your cresco. Today don't cresco. Yeah, for your wisdom, and I go pay for your lesson.
Tonight I'm crazy. Yeah, for your face. Yeah, for your face. Body too correct. Oh no no no, baby man don't forget. Money go pay for collect. Oh wale, oh wallet. Makam body too correct. Say she love me, you know love it. Sensima, why they for her sensima? I want a girl and sensima. This kind dance you the dance, I'm doing this thing you doing. Ah, oh yeah. Why you wanna do me wrong thing? Shut up when I say you. Why you do me something? Why you do me wrong thing? Shut up when I say you. Why you do me something? Oh, collect, oh, wallet, oh, wallet. Makam, body too correct. Oh, no, 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 any man don't forget. Only go pay for, oh, collect, oh, wallet, oh, wallet. Makam, body too correct. Say she love me, they all love it. Sensima, why they for her, Sensima? Why you want a girl and Sensima? This kind dance, you the dance, I'm doing the singing, you doing the dancing, Sensima. Why they for her, Sensima? Why you want a girl and Sensima? This kind dance, you the dance, I'm doing the singing, you doing the dancing, Sensima. So the chairman of my tattoo. The back when I'm on me tattoo. I think you're too bad. Trato y queda nada. Peleamos otra vez. Trato, a veces me habla y a veces no tan bien, porque como un bebé. Mami ya, me cansé de pelear. Baby ya, no esperes que yo responda. Y solo dame un break. Creo que tú jodes como la ley. No digas de nuevo, ok, trátame bien, así que baila pa' mí. Me gusta la manera como me lo me haces. Así que baila pa' mí. Me gusta la manera como me lo me haces. Dus. Nou, we gaan nog steeds klaar. We gaan nog bien klaar. Aquí tiene. Pues da nunca. A veces me habla y a veces no tan bien, Okay. porque ¿Me puedo entrevistar você? Vou mandar saludos, dizer para quem? Pepa Side. Boa tarde. Quanto vai? Like, amigo, esse jogo que eu penso um rato. Senhora, quanto passando? Dushi. Sí. Pero una kita putra una nos bawaki pe? Deriva Facebook, desta Pica Talk Show. Diba Pica Talk Então, Show. ela vai seguir-me também, não? Okay, sí, seguro. Daqui dia de mano. Quero mandar saludo para a gente, não? Nakosau nos kwasiye? Sim, que está mundialmente. Na Oh. Antártica também. Okay, so. Está para a Antártica também. Okay. Un saludo na mi tanta, mi tio na nakosau. Anto com mi prima na. Ok. Então, como está indo o ambiente aqui dentro? Dushi, mas menos está, por menos de não está claro, pero o ambiente está muito bom, então não se queda mais largo. Ok. Você está tem ano passado? Ou está promebia? Promebia, sim. Ok. Dus que como tem papis e gente na casa? É só a dúvida para Bini, tá jammer, para sombra. Tem hobbyos, comida dushi, ambiente tá dushi, dus tô contente com nós e a Bini. Ok. Mas danke. Agora nós vai para outro damita aqui. Damita, quanto vai? Bom, danke. Com quem me tem honor? Adita. Como está indo o ambiente aqui dentro? Gezellig. Op je bon? Ja,
em van alles. Vou querer mandar saludo para Boenda, né? E a minha família na Didem, a Corsal, Venezuela, overal. Como te manda saludo? Ai! Ui! Ai! Me desejamos al paso vos bom Páscoa. Ando com 2024. Tabira, ano para durante ano, né? Danke. Siga-me para Facebook. Ok, vamos. Nós sigue. Vamos. Ok, well, nós sigue aqui. Essa aqui. Essa aqui é fan de Pica Pica vanaf day one, né? Seguro, já 5 anos acaba. 5 anos é coisa organizada. Sim. Rosemary Babini, awe é Antilhança Cashman. Conta-nos como está indo o ambiente. O ambiente está tremendo. Jammer me dá essa conta yaca, passou me dá master de yaca. Outra aí me dei para me ganhar é prêmio de ouro. Isso, que meu outro ano botei a trove, mas não bom bocati. Para tu me, eu vou estrear a yaca de ouro. Nice. Láganos pizza. Ya mi mano saludo para mi Seguro, no? Un saludo para mi Yomber, mi papazote, Clet Bank. Ando boti mais saludos como queira manda. Beijo aqui você mama tá na Corsol. Aqui, 4 dias. O Deus o poder, seguro. Ando aqui para ver se Corsol. Vai celebrar Páscoa dia 25 anos, não? Oh, hope great. Well, Rosemary, me desejamos turcos great. Passo duche Páscoa, feliz ano novo. Ando laga 2024, ano de bendição para nós todos. Ano com turcos bom com portinho. Tá bom também. Sigue goza. Eso. Shona Rosemary a comprar quantidade de coisas. Sabe quanto tas é tinho? A ver, lá nos Jackie Banda na agora aqui. Na mi wag. Quem me pôr nadert. Me por entrevistar o young man. Por que me te honor? Sydney Que bofanta. Pérez. Pérez. Seti, tá bom para mim na Antilhança Cashman? Para mim viagem não, sim. Então como está o ambiente? Você me atender, você canta aqui sam com nada. Não, é ambiente bom. Seguro que sim. Também para mim viajar, pero me trabalha é algo ja, maar we zijn voor die barnen, dus ongeveer 2 horas corre, dus toch wel está igual mee. Sí, seguro que sí. Ok. De onde você vem? De Corsol, Aruba, de que parte? A mitad de Aruba eigenlijk. Você de Aruba. Você tem mensagem que você quer mandar para boa família na Aruba, Antártica. Ja, enjoy el día de fiesta. A mí leu, mita sin mi familia, dus mita mi soquina actualmente, pero tu cosa vai estar bom. Sí. Vai para Botul. Seguro que sim. Estudia? No, a mí no había estudia, mi pareja. Que medo. Eu vou crempas aqui, que era caliente. Sí. Bom. Ok, bom Páscoa, ando feliz 2024, ando com você ainda ser realidade. Igualmente, danke. Ok, siga enjoy. Hey, até nós temos aqui Luigina Christian. Luigina vem de Antwerpen, Bélgica, para vir desfrutar Antilhança Cashman. Luigina, como está o ambiente?
Hopi douche, hopi gezellig, hopi mis. Me gusta el ambiente. Hopi más grande, ¿no? Exacto, por enviar me te vine. Vou pro meu biak. Ok. Ah, vou quero mandar saludos para buena, ¿no? Que mana saludo para tu gente, mi familia nang. Anto TikTok es nang kukim di corazón. Saludo para vos nang y deseamos nang tour un feliz día de fiesta. Y para vos también ahorita. Danke, meu amor. Me desejar um bom Páscoa, aunque não se queira todo para ir para TikTok. Mas eu já aqui a reina de TikTok. Minha madre, você quanto TikTok me dá para dia de choque? Lagari, Maya, bom bezigheid. Até agora que o winter pior, tá padeng no sigo queda, para sobra. Tá mais frio e fora no nang, então tu costa ploi. Dus, me desejar bom Páscoa, então 2024. Bom, sim. Nós vamos seguir chorando. Groeten doen aan iemand? Ja, zeker. We mogen de groeten doen. Completamente para 4 damas naki. Com quem me deu honor? Met wie spreek je? Wilgina. Wie Liza? Sylvana. Debbie. Itamara. Oké. Het is jullie eerste keer hier bij de Antilliaanse kerstmarkt. Jullie alle 4. En? Wat vinden jullie van het feest? Het brengt me toch wel terug naar de sfeer van Aruba, hè? Van de warmte, het eten. Nou, alles gewoon. Lekker dansen. Lekker dansen, vooral dat. Turkos. Ik ben hier om te genieten en ik kijk hun. Als ik hun zie, zo. Ja, lekker 4 vriendinnen op stap. Ja. Is zo. En we willen vooral de groeten doen aan een vriendin van ons. Oké, in Amersfoort. En ze kon vandaag niet met ons mee. June Sutherland, hierbij de groetjes. We missen jou. En ook de groetjes voor mijn familie op Aruba. Groeten in Indonesië. Nee, het is goed zo. Familie, groetjes en familie. Emergency naar Aruba. Oké, veel plezier, geniet ervan. En het beste voor 2024. Oké, gezondheid. Oké, zeker. Doei. Jonan, nag nos pansigi. Busanta mira quanto ende tiki bonang. Qua shopi ende mes. Laganos bawak. Comida is Jonan que senhora quer agora entrevistar? Dat hij mag? Of senhora quer mandar un saludo para família? A ver, outro saludo de nossa parte. Nós estamos passando mais de 12 meses de nossa família. Ok, família de Cochão. Que parte de Cochão? Gousweg. Família Ortega, mas outro saludo de minha parte. Ok, mas danke en tot Turcos bom para 2024. Op bendição. Danke. Feliz Páscoa e bom começo de ano novo. Eso, seguro. Você está de bom desejo, nang. Seguro. Namiwak. Sean, bom tarde. Sean, como está passando? Bom, satisfecho. Disfrutando de ambiente? Sí, pues extraordinario. Você sente o ambiente de antillano de Fiai? Correcto. Sean, de Corsou, quanto anos vive na Holanda? 60 años. Viva na Holanda. Ok. Agora, quero mandar saludo para a família na Corsou. Te desejando um bom Páscoa, feliz ano novo, bendição.
Floresta nada más. Ok, então, Sigumi, botem família na Holanda aqui também. Ouvi família. Ok. Quer desfrutar? Então, ja, de 2 anos, o Antilliaanse kerstmarkt tem aqui na Holanda. Dus, ga je naar de commissaris. Shonang, nós tabang gaitas. Boa tarde. Essa aqui dá ambiente navideño. Nós esperamos que nós música no país, Unidursa, Grado, e nós também começar. Nós esperamos que o Unidursa no baila, no goza, no baila, no goza, baila, goza, join, baila, goza, join. Y no tener miedo. Llega cerca. Baila. Goza. 1, 2, 3. 1, 2, 3. AC, testing, 1, 2, probando, AC, 1, 2, sí, AC, testing, probando, sí, AC, ok, sí, ok, testing, 1, 2, sí, testing, 1, 2, testing, 1, 2, sí, testing. Não fique paciente. A buscando um de outro para buscar passar.
Ei, Neissa, Neissa, saludo para Neissa. Oké mensen, ik heb een vraagje. We kunnen niet allemaal zo op het podium staan, want de mensen die achter jullie zitten, die de hele dag staan te wachten voor deze show, die kunnen niks zien. Dus alsjeblieft, dankjewel. Een applaus voor die mensen. Shonanga, na banda. Pasok din natin ng sinta. Din school kami. Patrasa in din school. Patrasa yung mga din school. Ja. Dus mensen die hier op het podium staan, alsjeblieft, laten we even een beetje, juist, dat de mensen die achterin zitten, dat zij ook kunnen zien. Applaus op het kanaal! Ja. En nu wel, gaita ambiente navideño. Uy, no te estás. No se salta assim aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Hoy mi tía bota trampa. 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 Bota trampa. Bota trampa.
Trapa, bota, bota, trapa. Trapa, bota, bota, trapa. Hoy mi tía bota 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 trapa. Trapa bota, bota trapa. Trapa bota, bota trapa. Trapa bota, bota trapa. Trapa bota, bota trapa. Y cuposa, naviete, navideño. Cuídate. Hoy mi tía bota trapa. Y turno de gloria a Dios. Ay. Y así estaba la promedio ambiente navideños. Y no sé si recibe aquí. Ay, sí. Mia Sania Fumika, vai dar luronte de Mariana. Mamita da união, paz, o que é puxana. Panica estava te minha pipa do navio abraço. Minha pipa do navio abraço.
Danke, Professor. Danke. E nós demais. Nós queremos pedir cooperação para esse novo aparato de escola de que graça, esse não para trás também por desfrutar de nós de ambiente navideños. E nós demais. Miedo. Yo soy el cielo por el desierto. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Quiero mirar y no puedo. Ay, mi Dios, si pudiera mirar. Feliz, feliz, feliz de pasar por tu vida, cantando así, cantando feliz para recordar. Feliz, feliz, felicidad, feliz de pasar por tu vida, cantando así, sí, sí, cantando feliz para recordar. Llegamos con más, deseando todos la felicidad. ¡Hey, hey, hey, Navidad feliz, feliz, feliz de pasar
pasaremos Navidad cantando así, cantando el himno a recordar. Feliz, feliz, felicidad, felices pasaremos Navidad cantando así, sí, sí, cantando el himno a recordar. Hey, 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 Navidad, feliz, feliz, felices pasaremos Navidad cantando así, cantando el himno a recordar. Feliz, feliz, felicidad, felices pasaremos Navidad cantando así, sí, sí, cantando el himno a recordar. 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 Danke, der Applaus now. Nós temos venci. Nós espero que o único tour está disfrutando de ambiente navideños. Danke. Nós temos. Sabihan sa telepon, ito kita. Sabihan sa telepon. Suenan las campanas, es noche de paz, brillan las estrellas que están esperando. En la noche buena, que están esperando. En la noche buena, suenan las campanas, es noche de paz, brillan las estrellas
estrellas que están esperando. Que están esperando. Suenan las campanas, es noche de paz. Brillan las estrellas que están esperando. Que están esperando. Suenan las campanas, es noche de paz. Brillan las estrellas que están esperando. Que están esperando. Suenan las campanas, es noche de paz. Brillan las estrellas que están esperando. Que están esperando. Suenan las campanas, es noche de paz. Brillan las estrellas que están esperando. Que están esperando. Suenan las campanas, es noche de paz. Brillan las estrellas que están esperando. En la noche buena, que están esperando. en la noche buena, Suenan las campanas, es noche de paz. Brillan las estrellas que están esperando. en la noche buena, Que están esperando. en la noche buena, Suenan las campanas, es noche de paz. Brillan las estrellas que están esperando. en la noche buena, Que están esperando. en la noche buena. Danke. Un aplauso. No más. Temporada de Pascua y Nación. De mi vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. Vida canta. Vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. Vida canta. Vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. Vida canta. Vida canta. Vida canta. Savers. Vida canta. 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 Temporada de Pascua y Nación. De mi vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. De mi vida canta. Vida canta. Vida canta. De mi vida canta.
canta. Permiso, vida canta. Permiso, vida canta. Permiso, vida canta. Vida canta. Vida canta. Vida canta. Favor. Vida canta. 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 Favor. Permiso, vida canta. Danke. Y no sin más. Sí, muchísimo. Y no sin más. Hemos the angel. Mr. Monsignore. Great. Thank you. Sí. Que le viene a cantar, vamos todos a cantar en Navidad, a cantar, todos a cantar en Navidad. Sí, que le viene a cantar, vamos todos a cantar en Navidad, a cantar, vamos todos a cantar en Navidad. Sí, que le viene a cantar, vamos todos a cantar en Navidad, a cantar, vamos todos a cantar en Navidad, a cantar, vamos todos a cantar en Navidad, a cantar, vamos todos a cantar en Navidad. Danke, der Applaus now. Easy. Y no sin más. Easy. Sí. Y los demás, muchas horas nos musicaba cantando, muy agrado. Suena culturalmente atravesando, bailando, disfrutando con Dios. Y los demás. Sí.
Ay, chirichira, ay, chirichira, ay, chirichira, esa negrita con su blusa dorada, trae el sol en su mirada y un coral en su boquita. Yo le voy a pedir que me quiera que sea feliz, nada más que besar su boquita, quisiera luce como miel de pana. Yo le voy a pedir que me quiera que sea feliz, nada más que besar su boquita, quisiera luce como miel de pana. Porque la duda de nada de esa negra es bonita, 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 bonita. Ay, chirichira, ay, chirichira, ay, chirichira, esa negrita con su blusa dorada, trae el sol en su mirada y un coral en su boquita. Yo le voy a pedir que me quiera que sea feliz, nada más que besar su boquita, quisiera luce como miel de pana. Yo le voy a pedir que me quiera que sea feliz, nada más que besar su boquita, quisiera luce como miel de pana. No queda duda de nada de esa negra es bonita, 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 bonita. Ay, chirichira, ay, chirichira, ay, chirichira, esa negrita con su blusa dorada, trae el sol en su mirada y un coral en su boquita. Yo le voy a pedir que me quiera que sea feliz, nada más que besar su boquita, quisiera luce como miel de pana. Yo le voy a pedir que me quiera que sea feliz, nada más que besar su boquita, quisiera luce como miel de pana. No queda duda de nada de esa negra es bonita, 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 bonita. Yo tengo mi caballo. Corre para de pato. También corre para lado. Yo tengo mi caballito. Mi caballito frenado. Corre para de para atrás. También corre para los lados. Caballo frenado. Caballo frenado. Caballo frenado. Caballo frenado. Corre caballo, caballo. Corre caballo, caballo. Ay, ay, caballo. Sí, sí, caballo. Ay, ay, caballo. Yo tengo mi caballo. Corre para la fiesta. También, 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 también corre para los lados, para los lados. Yo tengo mi caballito, mi caballito frenado. Corre para adelante, para atrás. También corre para los lados. Caballo frenado. Caballo frenado. Caballo frenado. Caballo frenado. Corre caballo. Corre caballo. Corre caballo. Ay, ay, caballo. Sí, sí, caballito. Ay, ay, caballo. Corre caballo. Hey, hey, caballo. Hey, hey, corre caballo. Hey, hey, caballo. Ay, ay, caballo. Sí, sí, caballito. Ay, ay, caballo. Nostro ambiente navideño stai di rumpe. Ci sta tirando nostro
¡Aplauso! ¡Canasta ambiente navideño! Dushi no mira? Zuiver! Anto potasin di ambiente di Pasko, to? Ma come bo ayaka kaba, bo busca bo ham, bo salmão, ba come bo galinha, se que tairon, se que outros tentam também, seafood, ya, reinan ta largo. Esse aí tu rende ta bisa, pa bo mira com dushi e constandar. O ende perde seu telefone. Yo no sabía si que hubo el contest de Ayaca de Oro. Señora, bota 13 mesa para mí, por favor. Aquí banda también, Papi Dois. ¿Quién te acuerda, Papi Dois, Zimmerman? Ah, ¿quién te acuerda, Papa Zimmerman? Wake aquí, Papi Dois, vengo a dar un aplauso. Ta undi nos legend Tandy Corso. ¿Qué me piensan Andy Tuman ahí que bota canta otra vez? Papa, wake in danza. Hai mau apele wabahe, homba apele. Avento para cantar. Eso. Nos que llaman los miembros Nandi jurado, si dan por paso adelante, por favor. Y también nos que check los participantes Nandi Ayaca de Oro. Yes, los miembros han jurado. Nos ding voor die Aruba, Kurt 14. Kom even, Kurt. Last Christmas te di mi amor. Last Christmas, I gave you my heart. I hope it's not going to be the last Christmas. No quiero sufrir. Welkom. Mejor lo Hoe voel je? Dit is een van onze BN'ers, hè? Nos cinco promos die ik conocen, hè? Dus Kurt arriba televisie holandês. Su mama tem shop, de bolo. Kijk, denk je nou die Prinsenstraat? Kijk nu voor ten, anto awe, que tapin purba Ayaca. Bawa quem ta traha emihu Ayaca. Entende contest aqui nase, pasobra, tem hopiende, tem hopi stop na Holanda, ta traha Ayaca. Pero to, hopiende no sa, kuten su stop di wele ta traha Ayaca. Dus ahora, contest aqui, kapay serabo konosi, kuwende na Almere, kuwende na Rotterdam, kuwende na anto sino ba kaya sa na uno no se ne nanda tra Ayaca porque todo stelgo Ayaca na pa fin di año. Generalmente dura Ayaca ta dushi, pero het gaat om de smaak. Cada ene heeft een smaak. Dus daar gaan we ermee doen vandaag. Hoe voel je je? Ik heb honger, dus ik zou zeggen bring on die Ayaca's. Ieder jaar eet ik met kerst Ayaca, ham, kalkoen en toekomst. En dus ik weet wel een beetje hoe het moet proeven. Ik ben heel benieuwd. Oké, nou dan hebben we ook Tyron Brutaal. Die heeft een stand achterin met lekker eten. Die is ook een van onze chefs. En we hebben ook die douche chef Jurino Ignacio. Oh, hier. En we hebben ook Jonathan. Jonathan, kom even met je lekkere body. Die Deska zou zeggen, lekker joh. Oké, Jurino, ik denk iedereen kent Jurino. Wie kent Jurino niet? Nou, niemand hè. Jurino Bonoci, welkom. Dank je. Hoe voel je je? Vorig jaar was je hier. Nou, hier niet, maar daar in Rotterdam. En hoe vind je het dit jaar? Nou, ik vind het super gaaf om zoveel mensen hier te zien samen. Eén grote familie.
lekker feesten, lekker eten, dus ja. Er kwamen een hoop mensen vanaf vroeg vragen, ayo, van wanneer komt Jurino, want we willen meet and greet. Ik hoop dat ze een beetje met jou konden praten. Ja, ik heb heel veel mensen gesproken, foto's gemaakt. Dus als je nog foto's wil maken, dan kan het nog. Ik ben er tot 8 uur zo'n beetje. Dus er is genoeg tijd. Oké, dus mensen, be prepared. Hier hebben we, hoe heet je weer? Jonathan. Jonathan komt ook uit Curaçao? Nee, eigenlijk niet. Ik ben hier geboren. Mijn ouders komen uit Curaçao. Oké, maar wat ben je? Zie. Oké, applaus voor Jonathan. Nou mensen, we gaan komen weer. Maar die man die het doen, we moeten allemaal naar zie je. Jonathan, dat een experto ding. Personal training. Treinamento personal, bota wax su body ko eta, dus e possible body também assim na pabo, tanto ele mulher como ele homem, anto vooral después ko baka bikomen ture ayaka ke hamnang di Pasko aqui na Antilliaanse Kerstmarkt, não to kumisa training cerca bo. Você não está welkom, pero de que você pode bij Kaasberg, pero não está Oké, dus dit zijn onze juryleden. Waar is Tyron? En we hebben ook de dame die vorig jaar de contest had gewonnen. Die is ook een van onze juryleden. Brian, give me some background music. Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo. Así. Wacht even, no ataca ainda, no ataca. Aquí nada menos que un mesa. Vamos a la mesa. Volviste, nos con el tres aquí nada, tres y banda, y sigue mirándote. Dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. Yo lo envolví, lo mandé. No sé las palabras que conoces. Ahora sé lo bien tonto que fui. Last Christmas. We hebben zometeen ook een basket die we gaan loten. Dus hou je lotjes, bewaar het even. Ken je het nummer? Nicole was de winnares van vorig jaar. Applaus voor Nicole. Zij komt uit Rotterdam en won vorig jaar de eerste contest van de Ayaka di Oro. En wat heeft het jou geleverd? Nou, heel veel bestellingen in ieder geval. En namens Latino Princess, dus dat wordt wel. Great. Applaus voor Nicole. En waar is Tyron? Tyron. Kunnen we Jayton. Jayton, help jij je moeder elke keer? Ja. Vind je het leuk of je wordt je moed? Nee, ik vind het wel leuk. Oké, ik ben dit de opvolger. En zo, sigur. Wel. Ja, aan de business, hè? Sigur. Dus hij Português aan de bonenje. Sigur. Enjoy. Danke. Botambe, sigue enjoy. Me espera, vou passando mesmo um bom está passando. Ah, mira tremendo. Mira den mi elemento aqui. Bom, sí, Teuro, sí. Eso, bom. Nos mancha que banda dan. Volgend jaar denk ik dat we het gaan doen met pan de jamon. Otro año está si pan de jamon. Kaso ko boss si Ayaka turay esta pirun digi monotono. Dus ahora ni me se tu na poso pizza. Ay aquí mi 5 países son pan de jamon. Dus otro año está así pan de jamon contest, ¿ok? ¿Cómo nombre está? Roena, ¿cómo va a preparar para Ayaka? Bom, nós começamos a trampar, então cultura e preparação. E qual estado você anda? Rotterdam. Então, com o evento, você anda bem de Ayaka ou você anda se coisa que tem
Sim, nós também na Ayaca. Diz aqui, nós awak yung Takana, siya nang bustan turko, ataka turende pa wak, lengua stop, anto pa bubo bestial de bustan. Esa kita mama di Rowena, tame ta trayaka, bustan dos o trayaka. Sí. Y lo otro, depende. Okay, great. Aquí na nos ting? Daya. Durado nang bustan Daya? Amita ben Ayaca. Ikwa start mo ta? Voorburg. Kasi kita Rotterdam, anto kontak ke preparasyon? Preparação, vai bom. Jurado nanda pa keda surprise. Bo number? Diana. Di kwa start mo ta? Di Rotterdam. Tambe di Rotterdam, tambe ta si busanda traya ka bende pa hindi. Siguro. Aí muito bem com a de Diana, eigenlijk kan minha mama dus moet me representeren. Paso eu penso na persona. Eso. Aqui na nossa parasyon, segundo show aqui, pode trazer o cosco hopi alcohol, que nós estima mais hopi mesmo. Nada mais, lo que esta traia mele mai mia. Kiko ta mai mia, e mesmo também explica você, Kiko ta mai mia. Mai mia ta doce ponte crema que nós trazemos em diferentes sabores, regular, pistachio, coffee e strawberry. Também nós temos rum punch e fruit punch. Especialmente nós está available full aia, pero de mês pedina de Páscoa, ora nós tuta aleja ticket de nós doce ponte crema de Caribe. Esta receita de minha mama quando está mais conosco e a mais com sua tradição para antes na madonna nome mai mia para nos tour purba e saber para dia de festa. Que me bota bisa riba nos mesa Páscoa. Nota falta boter de ponche crema de mai mia. Nou, dat is must. Echt, moet op tafel staan. Het is een mooie fles. Kan het zo laten zien. En de inhoud staat met de hopi douche. Dus, hoort erbij. Ja. Quanto por cento alcohol tem in Jeep? Zo mesa, nos antianos timo alcohol. Not officieel berekend, maar rond de 14%, 12 tot 14% is het ongeveer. Ja, lekker. En ja. Siguro, nossa purba, uma purba dos, uma purba de arbeid, então uma purba de coffee, sonang tremendo. Então que Remy, álcool, tá bom, mas eu, ela queima minha garganta, que me, esta corre que verkoud. Nós nem também bebemos muito não, ou se não conhece bebe álcool, que tá um smaak mais zoet, porque é muito não tá o nós bebe ponte creme não também quer, nós nem também sem álcool, tem pistachio e vanilla. E também é fruit punch para isso não conhece bebe álcool. Também é possível. Uma receita obtenível? Nós situamos em Den Haag, pero nos Instagram page está maimia.delicacies e nos Facebook está maimia. Vamos por maimia. Yaca de ouro. Participante não tá para tiki banda, para tiki ayabanda não. Nós split. Não vai muito leu, queda tiki cerca. Anto awono sabay seca, una Tyron ta. Puede por vai buscar Tyron para mim, por favor. Tyron Grital. Tyron ta asina druk. Okay. In the meantime, me falta Marjorie também começar 13 prêmio. Sim, depois também tomar. Ok, bom, a minha mesa vai... Si è por visti su corona e bini di landi também. Ok, jury leden, zijn jullie klaar? Gaan we beginnen? Gaan we aan deze kant beginnen? Nee, de truc is, elke ayaka heeft een kleur van de streek. En de ora postan tura ayaka ti un color, no, postan no sa ta ayaka di king, ayaka nan tur di un color di streki, eskerta kinang pakorta, streki nang postan ta purba. Anto eigenlijk mabingo een papel, kasi buslan kaya si anotasyon. Brian, untiki muziek? There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. 'Cause
Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make it. Dal vai? Vontade, Xanang, agora que nós está na Chamarti, começa a temporada de frio, nós gusta beber nas coisas calientes, não para ter ardo não caliente. Então, queremos, Chamarti, Sutenan, está tremendo. Chamarti, que vou avisar nós? Boa tarde, meu nome é Shalzina Martina e nós temos Chamarti, inderdaad. Nós temos diferentes tipos de té, groene thee, witte thee, rooibos thee. E cada de tem aqui tem mensagem no papiamento e esse é o que comunica para tu rende sentimos doce, único e nem mesmo Roseia também promover nosso papiamento e nos 3 islas internacional. Seguro, mas compreender que na Corsol vou porranhar, você compra na Corsol? Corretamente, mita vende mitena na DA Salinha. E na Holanda te vende meu webshop chamarti.nl. Então, Chamarti, tem regalo também para fim de ano, como vou avisar, se você quer regalar ende, comprar para pôr no cash, vou regalar ende, como sabe que gosta te? Me astel pari paket samen aqui na botanya blikje, refill en ook thee eind, dus maar tenanta los, dus we moeten die ponele dingen thee fill juist. E ja, se botar interessar para poner thee of zaken of outra samenstelling, por gewoon connect me, ons por deliberar, então nos botar leuk pakket para fim de ano. Ok. Shona manemos tampo mira. Wak é tema nang ku ela usa na papiamento, chamando tenang mita único, mita talentoso, mita estima mimes, mita bonita, mita querer de mimes e mita fuerte. Tá strong mensaje ku voral pa gente nang ku times te push de vida. Então que você faz bonito regalo, tegelijkertijd te gaan bonito mensaje também. A misa é estima bomes, e tem hope dushi. Esse é misa, porque esse é mi mes tiene na casa, mi mes te bebele, dus boti of te saki mes, e tem smaak de strawberry. Então queremos strawberry, echt strawberry, bota proeven também, Shonang. Seguro, que eta vale a pena para botine de bocas. Seguro. Dus, dia mais, onde da raia você compra? Na Corsol, DA Salinha e na Holanda, chamarti.nl. É só, ok. Tu classe de êxito, até como está indo o ambiente? Hope doce, hope grade, mira. Tu rende trobe junto e vooral sostener nos meses sempre queda bisa então o upgrade de mira essa experiência esse dia mais. Ok. Daga nos bang nos artesania. Nanti ko bay urba e ayaka. Anto tabay husga e ayaka riba e presentação. E all around presentatie. De ayakas worden hoe zeg je dat alweer? Dat is al husga na una mesa beoordeeld. Mira aqui Santa Raia, de Corsol, Boneiro, de todo Bota Raia aqui nanang. Show, boa tarde. Com quem me tio nós? Solange, de Soliar. Conta-nos de onde é sonho que Ananse. Mi sonho Ananse de compas, mi sonho Ananse para motivo de vivano na Holanda. Anto mi mente vai Corsol back.
temporada em dezembro, heimwee. Mi mente vai corso, então e nana eu me acordo mi abuela, pro meu produto como trata senhor que tá tra washi, o lava paia com washi. Eta e nana. Então e nana eu e ideia seguir crescer para me seguir tra mais produto. Pero mita mira ku bota hobby creatief, ku bomanan, ato hobby fantasia. Is it great? For de chiquito, me tava data si obra de mão. Então tiki ela seguir crescer, então vira yori parte de mi trabalho. Com ereção ao enochita, ora que gente aqui chega para dilante bostenta. Super. Hopi contento com anta mira algo de na isla. Então, está indo hopi bom também. A corrida está indo hopi bom, está hopi contento. Ok. Mi também desejar outra classe de êxito. Então, nós lo queremos em contato com sombra mi deal de ser Cuba. Eso! Bom das cabami. Tu classe de êxito, então mi desejar o viaje, bom Páscoa, feliz ano novo, com hobby saúde. Então, bendição de mangne. Seguro. Sí. Antes nos tuvo desear, así felicidad, reina de verdad. Así te amé. Nou, niet alles op eten, hè. Jullie hebben 3 anderen nog, hè. Deze mensen die denken van, ja, Ayaka, la kan niet aprovechar. Mensaje di buon deseo, ta donna roncorso, bendición a nosturno, si nos viva de murió. Así que ambiente, paz, de alegría, paz, Straf gaan het beoordelen hier. ambiente, de alegría, Yes. paz, Hoe zie je? Bom Páscoa, chorando. Feliz año nuevo. Eso nos da desea, así de corazón. Ay, tu bendición, lo va a echar y vanos. Así felicita, reina de mi vida. Goza, nos da pasapón, nos da en unión total. Come aquí, come allá, come allá, come allá, come aquí, come aquí. Kami na trade po ron sa kami bisa nato namin sa sibigili. Yan mo kami dari parang kung saan dahil sila mo sa trabaho. Yan page. Suwan sa pagkalimin. Nos da desea, Zoals ik het zeg, de Ayakas gaan worden beoordeeld op de presentatie all around. De day, de traditionaliteit, consistentie van de vulling en variatie en de generale smaak. We zijn nu bezig met de contest Ayaka di Oro, hè Brian? Lo digan, siga di Nancy Ramos. Digan lo que digan, no discuto más. Kapag ko siya. Yes. Even kijken hier. Anda bezig. Espera po Reina di Carnaval di Anya 2023 di Bacchanal Tribe. Pwede standby também. E também o prêmio para o ganador de Ayaka di Oro. Eso. Yes. Shonang, awe nosta cammino se con persona cu mi tindi entrevista e persona aqui. Paso e persona aqui
te rubiano que é um costo conta nosso, hobbycos, pero me tener cortico. Essa aqui tá nada mais e nada menos que Cornelis James. James, bom tarde ainda. Tarde. Conta bem. James, conta-nos que você vai fazer na Holanda, então depois que você vai na pensão, que você está fazendo? Bom, agora que me está com pensão, isso é a verdade. Mas prometo pensão, me está trabalhando na diferentes gabinetes de Antillas. Último estava no gabinete van de hoofdminister de Sint Maarten. Prometo sei dat de Aruba. En prometo Aruba estava de Antillas. Dus me trabalhando 3 gabinetes representando nos antillanos. Então, eu me está com pensão, só chegando minha curva. Ok, pero dentro se acabó curva, bonda so se acabó curva, pa sombra, va vira rey. Bon vira rey Alexander, bon tu ma supuesto, pero bota rey. Con e cosa ita. Bom, ora me tenho que me casar para sobra e a vira reina para mim. Então, minhas coisas de maneira máxima, a casa com Willem Alexander, a minha casa com mim, anterior sua família que está rei na Ghana, a decidir nombrar-me junto com ele koning en koningin. Die kong? Para sobra, eu reita. Eu tenho puntra de kong. Ela vira rei. E por contava mais over isso. Aqui na nós temos mevrouw Sandra James, meisjesnaam Schipper. Sandra, vertel ons, hoe ben je koningin van Ghana geworden? We waren in Ghana in 2018 en we zijn als een van de weinigen van het Caribisch gebied naar de begrafenis van Kofi Annan geweest op 13 september 2018. En daar ontmoette ik een koning en ik raakte aan de praat. En toen zei hij tegen mij, ik kom bij je langs in het hotel. Ik zeg, koning, u komt bij mij, u bent koning, ik moet bij... Nee, ik kom. Op een traditionele manier heeft hij binnen een paar dagen, heeft hij met zijn team, hebben ze tot de ontdekking gekomen dat ik een nazaat ben. Ik ben er is een 4e dochter ooit van onze familie Abe meegenomen naar Suriname en daar ben ik een nazaat. Ik heb een plakkaat, ik heb de foto's en op 2 oktober 2018 zijn we instantly geïnaugureerd. En het heet op zijn Ghanese and stoelt. Dan krijg je een speciale stoel die voor jou gereserveerd is en die moet ik nog krijgen. Ik ga nu binnenkort naar Ghana en dan gaan we met de familie verder praten. Door de corona kon ik daar niet gaan, dus ben ik een paar jaar niet geweest. Maar we gaan nu voor de 4e keer, mijn man en ik, Cornelis James. Hij is ook koning en we hebben een koninklijke naam. Mijn man heet Ni Abe Okamfra de Eerste en ik heet Na Amocho de Eerste. Shonang, manera mo pumira, asina destino takana. Bonosa, kiko, botahanya bukune den bokaminda. Sinsa, Sandra is een koningin geworden. En moet jij het land regeren of niet? Ik hoef het land niet te regeren, maar ik moet development voor mijn village brengen. En James heet James en hij is koning van Jamestown in Accra, Ghana, de hoofdstad van Ghana. Dus wij gaan we een computerlokaal inrichten met laptops en computers en printers. En dan gaan we 150 schooltassen schenken aan een school. Dus elke keer als je daar bent, moet je wel activiteiten, ontwikkeling voor je gebied. En het heet Developmental King en Developmental Queen. Maar eigenlijk stam ik origineel, het is vastgesteld, van de koninklijke familie, de familie Abe van Jamestown. En de Ghanese hebben 3 manieren hoe ze je DNA kunnen vaststellen. Wetenschappelijk, ze kunnen een ketting van planten op je nek en dan vertel je je vaders naam en dan kunnen ze je traceren. En dan hebben ze Yes. Nou, kijk hoeveel mensen hier en kijk hoe slapjes die applausjes zijn. Zo, nou, een applauso caliente. Señor James, Masha Aimes, Sinsa, un día Atami Baraki, bande un rey de Ghana. Wow!
petje af. En we nemen je mee ook naar Ghana. Hey, wanneer? Gisteren? Nou, volgend jaar. Eso! Volgend jaar gaan we reizen naar Ghana organiseren. Dus we gaan vanuit het Caribisch gebied de diaspora naar Ghana en de Ghanezen naar het Caribisch gebied brengen. Dus jullie worden geïnformeerd. Bij deze journaal, Pika lo bij live na Ghana, pamustra, kung ik Canadees na tabiba, ding e mundo dinang e, anto mita kere masya simple and James? Anto happy. Ko enang botahaya fruta y verdura, no vanuit een supermarkt, maar vanuit de echte bomen. Master, no sa bang pluk, Randy botabang, bang pabay. Exacto. James, mas je contento dito Pabo? Lang geleden. Lang geleden. Sandra, jij ook? Lang geleden. En blij je te zien. Dankjewel, ik ook. Carlos zit helemaal voorin met een hoed. Carlos? Ja, wat denk je? Oké. Ja, hij zit voorin. Oké. Ik zal daar straks even met elkaar. Ja, wordt hier strak geonderoceans om de Ayaka di Oro zo meteen bekend te maken. We hebben mensen uit Almere, mensen uit Rotterdam, mensen uit Alblasserdam, mensen uit, wie was die ene bij Hengelo, Alkmaar, wie was dat? We hebben mensen uit Deventer ook. Borden, ja. Ook mensen uit Borden, mensen uit Voorburg hebben we ook. Alright. Geef niet, Julio, geef niet. Eén ding zegt tegen mij, ja, er is een fout, we hebben beide dezelfde kleur van die strik. Maar dat was niet de bedoeling eigenlijk. We maken jullie het moeilijk voor mij. Dus maar de juryleden hebben wel nummertjes gezet in die schoten. Dus dan kunnen jullie zo meteen zien. Dus gaan jullie gewoon staan waar jullie Ayakas zijn. Ja. Dan kan het niet fout gaan. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Met de TikToker? Applaus mensen, het is dicht bij elkaar. My God's after effect. Cherish what you have. Yes, okay. Shona, no se beka kinana. Mi bitok pate se mo pisa. Mi gusta Antilliaanse kerstmaal. Pa sombra bota binto pa hendenang. Ku no conoce personalmente. Ato of hendenang ku botin siglos y siglo si mira. Awel aworiginos madpindal den dose kinanang. Dos TikToker. Kung mira ng tour dia drug bezig riba TikTok. Unta nada naman y nada menos kung hindi na llama Gucci. Aha, Gucci conta. Muito bom. Boa noite, Turende. Ato amo? Lady M. Lady M? Lady M. Lady M, riba TikTok. Si busangge busque riba TikTok, Lady M. Ato ko Gucci, mira giyo. Shona, wage kurpa na yo. Nanda Gucci, lady. Aha. Eso. Sigur. Kiko mos na biasi hoy. Mabim pa ako eigenlijk. Serio? Serio. Ay Dios, es tu honor, no?
Es tu honor, ¿no? Mi apili para disfrutar do ambiente de mim mesmo, não? Só por hora vou estar aqui. Então vou comer, Adriano gosta de comer. Seguro, gusta comer. Seguro. Então, bom, eu acho que também vitamina para o ovo, não, tá? Eu vou ter para mirar. Seguro, não passa nada outro com ele. Então, mané, vou te embrele aí, vou acho que é sterk da ba. Não me quitei para mamar, ok? Não sei. Candela. Vou querer mandar saludo? Saludo para turma de TikTok, não? Então, foral minha família, não? Minha família na first class. Como mané? Miu é mama tem. Miu hamber, kaba. Então, para também, good guy, botei sim. Não sei, tá me com pica. Então, Lady M. Saludo para turma TikTok, não? Então, me chama feliz dia na turma bom antiano, não? Já ABC lá, tá no surta uno. Então, que trabalho com sous, minha mama, minha família, não? Oi e Cristina, não sei. Ok. Unta que terminado outro dia desejo para disfrutar, comer, então, kijk uit, pessoal de you, tá aí vitamina D. Zo. Então, chega a casa, dormir mais riba dek, bet. Robbenango is Congo. Wat doet die stichting? De stichting doet projecten voornamelijk met jongeren om ze te stimuleren om een ander soort leven te gaan leiden dan wat ze nu op dit moment aan het doen zijn. Dus echt gaan studeren of een bepaald werk te gaan verrichten. Dat soort dingen probeert de stichting te doen. En hoe is de verkoop gegaan van die lot? Daar moet je aan die dame vragen. Hoe is de verkoop gegaan? Het is hartstikke goed gegaan, maar dat kan altijd nog beter. Ja, zeker. Dus ja, we hebben een tweede basket ook, maar nu gaan we de eerste even doen. Iron, wil je even een lotje hier voor mij komen uithalen? Kom. Dus talaga man di mucha inocente. Ja, even duiken, niet. Ga ogen dicht en ga helemaal naar beneden. Ja, rommelen. Ja, en dan eentje. Juist, dankjewel. Applaus voor Iron. Gaan we terug zitten bij mama? Ja, en we hebben nummertje. Ok, Shona, mira quem matou, nada mais e nada menos, Meisha, Meisha, como tá passando? Tá passando hobby douche mesmo, mirando minha na minhas música com smaak, nós comida na de casa, dus met action de hobby. Que mensagem botim para nós ainda não potei awe presente? Logo como papisa que você perde, você besta perdendo, ando eu hobby gezelligheid você perdendo, hobby comida douche, hobby coi bebe douche, hobby ende douche, você perde, pero ja, eu sei que isso overweight outro ano para cima você também por ter aqui nana, então começar a portar nós por dar uma lá muito, não sei se algo muito começar. Dá-lhe 3 passos aqui. Sim. Ai, tango? Of the kia baile llama? Que tá tambu, nós vai muito boa gaita menina zona oi. Well, tem outro gaita também tem comigo, outro. Sim. Da 2 não dá. Sim. Mas que mensagem botim para nós ainda? Que mensagem? Sim. Não, quero demo mês. Ando estima outro, braço outro, sunchi outro. Isso. Ai, não mira a luz, bom? Mita lagi aqui, dá para postar. Não para fim de ano só, pero quero com durante ano inteiro ano, quero com livre para outro, sunchi outro e ter atenção para outro. Braço outro. Sim. Sem nada mais. Sem happy ending. Bom.
Heel gezellig, ja. Oké, en nu hebt u ook een grote basket. Bent u met een grote domtruck gekomen? Want ik denk die basket is groter dan u. Kijk, laten we kijken als mevrouw die basket kan dragen. Applaus voor Lorraine! Geniet ervan, mevrouw. En fijne feestdagen, hè? Ja, de eerste, die is weg. Ja, mensen, ze gaan weer loodjes verkopen. En straks komen jullie terug. Niet te lang weggaan, hè? Ja, oké. Nou, Brian K. Kunnen we een beetje muziek? Ik ga even kijken hoe het gaat met de juryleden. En dan komen we terug. Oké, mensen, we komen in 2 tel. Zijn we er weer. Met de winnaar van de Ayaka di Oro. Applauso! Yes. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto cuarentena. Era tu maldita madre de metiche bochinchera. De metiche bochinchera. Yo que fui tan bondadoso y abrí las puertas de mi hogar, pero aún si yo me descuido te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio y no me digas, mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón me gané y la bendita bruja no quiere vernos feliz. Y su cumpleaños lleva su regalo, un cabecito pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro y de una barranca abajo se la lleva el diablo. Eso, Shonan, no está back. Shonan, sorpresa. Nos ting un tamita yong aqui. Puto unje vendors na aqui. Unje vendors na aqui. Sigur. Laganos pa entrevistar e tamita aqui. Pe mesmo conta bostan di kong etei awi. Mai tante. Puto mai mi amor. Mai turende nang. Tanang nimpota atau di kong etei awi. Minta asunay, minta untuk kami grupo di MDMF. May ako misa ko MDMF, minta bata nobo na Holanda. Kemen minta bata nobo anto di mes kakinantikos na nobo. Anto ya, mamira yung kralches of so na action. There's my idea pa ko kung sabihin de paano di kas. Ano rin sa mabigay idea kiko mi dream ta. Doki ko mi futuro tapay ta. Tapi sa mabigay number my dream my future. Y mi mama ko tapos to support mi rumang. Mi mama sa amiga yo viene mas. Ato sini ba começar com o business, o negócio. Sim, tanto. Então quanto vai indo com o negócio? Tem na também no bom. A não se vende o because se vende mais tanto coisa que não se vende é promemar. Eu se também no bom ainda. Ok. Shonan, como Santana, su vestuário, mas é bonito mesmo, que completamente de ambiente de fim de ano. Seguro, que Shonan. Hobby bonita. Que me bota satisfecho, maneira costa para yendo awi.
Sí, estoy contento, mita. ¿Bote un mensaje como que era tú una nos televidente, ¿no? Sí, me quiero avisar que mucho nanco de chiquito manera a mí. Kasi bating dream manera a mí ting. Binse kami si ba mirami un andomito sa porbo también. Porque queda encorajar mucho nan di boa idade para ser creativo, que como popisa ribe parte. Boya, mi topi creativo. Mi topi creativo, durante na gusto lo kami tatratos. Ya, mi takera kung nando ba itrak, menko kumi. Ato quem entende não gusta para atrás para cumprir com o sonho. Mama, papa, mi rumang, bari mi amiga ko amigo nang, anto mama su amiga nang. Ok. Una mama da. Mama da para atrás ya. Mama, biegi banda da. Mama, biegi banda. Mama, até famoso mama aqui. Mama, botou um rende, mas já pensionar com o ayunang, ato coral puta tanto criativo, empreendedora. Seguro. Opi contente, opi orgulloso. Ya, mi yunang tour tinam pida talento. Dus, ato, ami como mama sempre to support. Nou mensen, zoals jullie al hebben geloofd, we hebben de Carnival Queen, waar is ze? Van de Bacchanal Tribe. Zij is ook de Carnival Queen van Nederland. Mas ainda como bisa sempre como bot bisa emocionayon sempre costa negativo so patatende ami como mayor sempre mapara patras mi yunang mitin 3 yu 2 dinan seguro wopi talentoso eso mitin pushon tiki pero 2 dinan seguro wopi talentoso anto ami 200% patras de mi yunang Seguro. Anto, si mira como yun ang tingong talento, anto, mirando tecnología, ahora que kutabay dilante. Que dat een experiência única, we staan comparando com Aruba mesmo. Dus dat is ook leuk para portar naam, para mostrar minha cultura de Aruba na Holanda. Dus sim, gente que vai para reina para, você representar a minha cultura, me lo bisa do assim. Bobby Bom. Aplauso para nossa reina de carnaval. Shadisha. See those towers in the air. Ok, para um ticket de banda, não, que eu vou entregar o prêmio, zometeen. En ik zou graag die prijzen willen zien van Jason of Gabriel of Marjorie. Ik weet niet wie die prijs naar mij brengt. Tyron die heeft ook een prijs beschikbaar gesteld. Tyron, als je die prijs van jou ook kan brengen of laat iemand voor me brengen, alsjeblieft. Nu. Groepen die tamboer, Rinjo en Friends, stand by. Rinjo en Friends, stand by. De juryleden die zijn er. Kom. Waar zijn onze deelnemers? Deelnemers, alsjeblieft komen jullie hier achter die tafel staan. Juryleden komen vooraan staan, voor de tafel. En de deelnemers gaan achter de tafel staan. Was het moeilijk? Ja, een beetje wel. Kom maar bij, wat hebben die aan je passar? Kom maar sentido. Ja, het is een beetje streng, zie ik wat dan in andere maanden, maar het is wel gegaan hoor. Heb je genoten? Ja, zeker. En we hebben een Ayaka, ik ga zo meteen met de juryvoorzitter praten. Kurt, jouw eerste Ayaka contest, hoe was het? Moeilijk, maar wat mij opviel is dat de smaken compleet verschillend zijn. Dat maakte het nog moeilijker, ze waren lekker. En je hebt zoveel rekening te houden met alles. Deeg, inhoud, hoe het samenkomt, zoetigheid, zoutigheid. Dus het was wel moeilijk, ja. Maar was wel lekker. Sowieso was het lekker, ja. Nog een ervaring op je lijstje, hè? Zeker weten. Applaus voor Kurt en Nicole en Jonathan. En nu gaan we bij de voorzitter. Die is ook de langste en de grootste. Ik zou op een stoel moeten staan, hè, Jurino? Nee. Geintje. Jurino, hoe was het dan weer? De tweede ervaring. Jazeker, het was heel erg leuk om de Ayakas allemaal te mogen proeven als eerst.
En daarna de moeilijke stuk om te gaan beoordelen. En met 4 man, ja, iedereen heeft zijn eigen smaak. Wat als basis is waar je mee begint. We hebben op den duur moeten turven. Zo van, dit zijn de pluspunten, dit zijn de minpunten. En ja, met... Ja, maar je gaat het nog niet zeggen, hè? Nee, nee, we houden het spannend, hè? Ja. Nou, we willen nu dat elke Ayaka-eigenaar zijn Ayaka even in handen neemt. Ja? Cada doño di nang Ayaka. Aunque ko ita man waar is mijn assistent, Avi? Oké. Ieder eentje met jouw Ayaka. En nu komen jullie naar voren met jullie bord. Ja, kom naar voren. De juryleden die blijven hier achterin staan. Tyron, kom hier bij de juryleden staan. Onze carnaval queen. Waar is Jason en die prijs en die beker? Waar zijn die mensen van mij? Oké, ik probeer het een beetje netjes te doen. Dus we gaan kijken. Kijk, laten we mijn bril opzetten. Sulaika Pannenvlek had een gele streep. Welke is Sulaika? Sulaika, kom hier staan. Gele streep. En wat voor nummer heb je in je bord? Wat nummer wordt die? Nummer 4. En dit is Minangela. Ja, Minangela had een zilveren streep. Oké, Minangela, hier. Jij was welke nummer? Juryleden opletten. We hebben hier. Kom naar voren. We staan in die box. Diana Rafaela had een gouden strikje. En welke nummer? Nummer 2. En jij had een rode strik. Rowena Mensas, toch? Ja, en dan waar is Etienne? Etienne, welke nummertje had jij? Welke nummer? 6. Nummer 6. En Etienne had nummer 3. Ja, met een witte streep. En dan hebben we hier Daya. Daya had nummer 5, ook met een rode streep. Oh, met een groene streep. Oké, nou, jury, microfoon is van jullie. Mensen, spannend. Wie is de winnaar van de tweede Ayaka di Oro? Vanavond hebben we de winnaar voor de Ayaka di Oro en dat is voor mevrouw met nummer 6. Rowena, winnaar van de Ayaka di Oro 2023. En wat was het verschil van haar met de andere? De deeg was oké, de vulling was heel erg lekker en de consistentie was ook goed. De ingrediënten ook, dus we zagen de paprika, de uitjes, kappertjes, pruimen, rozijnen, dus eigenlijk alles wat erin zou zitten, zat erin. En dat maakt het voor ons ook makkelijker om te laten winnen. En de andere? Allemaal lekker, dus ik ben gek op Ayakas. We hebben, dit is altijd moeilijk. Er is 1 winnaar, dat is het moeilijk, hè? Niet dat de andere Ayakas slecht zijn, mensen. De Ayakas zijn allemaal goed, maar alleen eentje kan winnen. Ja, dus straks ga ik ook bij jullie langs om eventjes aan te geven van dit vonden we heel erg lekker, vonden we heel erg goed. En verbeterpunten waaraan je kan werken voor de volgende keer. Dus jullie kunnen straks met de juryleden in beraad gaan. En dan Rowena, kom naar voren. Waar is Jason, alsjeblieft, met de prijs? Onze winnaar, die krijgt een cheque van €250. Krijgt ook een boek, een culinaire boek van Tyron, de Hidden Cuisine. En dat gaat hij ook ondertekenen. En dan Jurino heeft ook een prijs. Kijk eens mensen. Wacht even, laten we dit goed organiseren voor de camera en zo. Kom naar voren. Kom naar voren. Jurino en Tyron en onze queen. Want die gaat hier niet voor niks staan.
Jij kan samen met Tyron die het prijs geven. En dan Jurino. En mama die heeft ook geholpen om ayakas te maken. Dus Jurino, geef maar af je prijs. Mensen, applaus! Hey, die kus en die brasa, wat blijft die kus en die brasa? Yes. En dan Tyron ook, die gaat nu zijn boek ondertekenen. Shakaki White, Tyron Basha firma in zijn boekje, links, in Komkomi. Yes. Laga Mustra, ya, entonces el buque para Huaqueca, una no está en buque aquí. Welkom te vanaf begin januari via bol.com. Via bol.com, de kookboek van Tyron Brutaal, die heeft ook een stand hier. The Hidden Cuisine of Curaçao. Applaus en dan, ja. Mensen, wacht even, dan gaan we even praten. Gefeliciteerd, applausen voor Rowena Mesa. Ja, dank. Komen jullie even? Juryleden, applaus voor onze juryleden. Mensen, wat die man die doen, zien we nog zin in. Jurino, dankjewel. Jonathan. Lupi damas, odende? Oké. Edad. Wow, dank je. Jonathan, jullie kunnen bij hem gaan sporten, hè? Zoek hem op, waar ben je te zoeken? Je kan op Instagram, Jonathan Seintje, op Facebook vanzelf. Die willen gaan trainen bij Jonathan Seintje. En we hebben hier onze winnares van vorig jaar. Nicole, dit is een mooie wat jij gaat doen. Baik kebayaan, voor die baik kebayaan. Oké, en dankjewel, Keur. Graag gedaan. Un aplauso para los ganadores, para los miembros del jurado, los reinas de carnaval. Nos ya conociendo ATN. Una namponya Ayaka. Na Ayaka namponya, ja, gewoon riba internet, riba Facebook, nosta posten. Kiko na se busca. Gewoon ja, Ayaka zeg maar, Alblasserdam. Ayaka Alblasserdam. Aki banda, una namponya bosa Ayaka na? Riba kita kushina awe shulay Riba kita kushina awe. Esa riba Facebook. Kita kushina awe. Poponya Ayaka ng di Shulaika. And abo? Riba Instagram, Dushi Bites ku 2S na final. Dushi Bites ku 2S. Ando abo na? Rotterdam. Ando isaki? Amitan na Borna. Na Borna. Ando una nantaya boyak. Riba Facebook, may yung aponele. Riba Facebook, Elaponele. Milangela, Kiko mas? Milano. Milano. Bostanta Ayaka na Alblasserdam. Anto abo? Voorburg. The Taste of Daya pagina. The Taste of Daya. Riba Facebook pa Ayaka nan di Daya. So lang masya danki. Hobi danki. Kumusta kera participar. Jurado. Jurino hoeft niks meer voor te stellen. Mensen weten al. Sushi Chef, Instagram, Facebook, overal, all over the place. Jij hebt ook een kookboek, hè? Ja, we hebben 5 kookboeken. De meest voorlopende, of de hardlopende, dat is de complete Antilliaanse keuken met 300 recepten erin. Dus uit Aruba, Bonaire, Curaçao. Dus de Ayaka staat ook erin als je het wil maken. Ja. Je kan me vinden op soulfood.nl en anders als de Super Chef op social media. Applaus voor onze voorzitter van de jury, Jurino Ignacio. En mensen, jullie kunnen nu meet and greeten met Jurino, foto's maken. Hij gaat nog niet weg, dus hij gaat rondlopen. En dan kan hij met iedereen een beetje een praatje doen en een foto maken. Dankjewel. Applaus voor de Ayaka di Oro Contest.
Deelnemers, juryleden, nogmaals, dankjewel. Dankjewel. Fijne feestdagen. Bongaya Nobo. Aruba Bonero Ja, Curaçao. dank je. Alright. La Tesla. Mensen, we gaan verder met ons programma. Rinjo en Friends, die heb ik al lang gezien. E paraíso Aruba, Bonero Curaçao. Não sabe nem de Caribe. Canada da Monde, senhora, Gui Brown. Não sabe nem de Caribe. Yeah, yeah. ABC me estimamos so much. I let the riba pa me entender. Mi boca da love was for so long. No, no, no. Tu me de mi santo na ma feri. Maca cocktail cherry. One sunset riba feliz. Não sabe nem de Caribe. A isla chiquero donde te amo aplauso. No sabe nem de Caribe. Isla bonita Aruba, Bonero Curaçao. No sabe nem de Caribe. Isla chiquero donde te amo aplauso. No sabe nem de Caribe. E paraíso Aruba, Bonero Curaçao. No sabe nem de Caribe. Canada da Monde, senhora, Gui Brown. No sabe nem de Caribe. Vini de Caribe. Fui pa' atrás y mi mamá na su casa me traen de arriba. Yeah, shorty la más lofty Adidas. Se pida con mi tigre. Vida cambié pa' New Ciudad. Cultura en mi blouse. Y lo cuidé, manela cuidar. Tá paraíso. Nosso bem foi de. Aunque opta mucho ciego pa' mirar. Tá paraíso. Nosso bem foi de. Aunque opta ciego pa' mirar. No sabe ni de Caribe. Isla chiquero donde te amo aplauso. No sabe ni de Caribe. E paraíso Aruba, Bonero Curaçao. No sabe ni de Caribe. Canada da Monde, senhora, Gui Brown. No sabe ni de Caribe. Yeah, yeah. Aruba, Bonero Curaçao, no stay. Hello papi, mais qui va ça? J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Comment t'es type? Tu croyais quoi? On se verra plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu pars sur moi, ya air. Crash encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas que tu fais. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. So many reasons why I live for you, my love. Now you are with my love. Oh. See how the little good things you do, they make me know now. This distance is taking a hold on me for sure. Baby, come. I make me day. And I want to make you love. I feel like make you love. I make me day. And I want to make you love. I feel like make you love. Come on, pull over.
wait for you all the time. All the time, all the time. What you got make me need to work all the time. Dental on my mind and all over my skin. Where the hell have you been? Dental on my mind, setting fire to my skin like you smoked a Cuban. See me on TV while we had it happen, and you know we riding the boat, no stepping. I'll pull your clothes away and hit the spot. And boy, you know I'm never fake for no one. What you see is what you get. So pull over, come closer, make you forget you had it. Okay. Kahit ambiente navideño, di un set mas pa Bosonan. Dus Gaida ambiente navideño, waar zijn jullie? Hey, alles goed? Gaita ambiente navideño, waar zijn die gaita muzikanten? Make me sweat, make me harder. Gaita ambiente navideño. Make me sweat, make me harder. Make me lose my breath. Solan, si Bosake ayaka, timpoko ayaka akinang, minosake ta eurado ng soa purba ng niwende no amishiku ng, also si nono singku desasidi ng. Yeah. Gaita ambiente navideño. But you're really about it, why you hide it? Talk is cheap to show me that you understand I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body if I give you my time. Can you search my soul from it? I don't wanna wait. I'll take me where I aiming before. Can you blow my mind? Set off my whole body, whole body. Make me sweat, make me harder. Make me lose my breath, make me harder. Make me sweat, make me harder. Make me lose my breath, make me harder. Hopefully, you can last all night.